Podatak da je silovana sa 12 godina, koji je devojčica samovoljno dopisala u anketi, šokirao je edukatore, jer pokazuje da je imala potrebu da svoju priču podeli sa nekim. Kako je to uočeno tek nakon objedinjavanja upitnika, ne zna se koji je razred, ali se zna da je u pitanju jedna srednja škola u Novom Sadu. Ovo treba da pošalje jednu poruku u javnost, poruku koja se odnosi na nas odrasle, dakle na roditelje, na nastavnike, na društvo uopšte, jer je pitanje gde smo mi zakazali ako deca ne mogu da nam se obrate za pomoć, a druga poruka je usmerena na samu decu koja se suočavaju sa takvim stvarima. Anketiranje u okviru programa preventivne i vršnjačke edukacije Ti biraš pokazalo je da čak 25% učenika srednjih škola poznaje vršnjakinju koja je imala abortus. Samo 7% seksualno aktivnih koristi kontracepciju, a 63% mladih smatra da bi prve informacije o reproduktivnom zdravlju trebalo da dobije od roditelja, a dobije ih 33%. Prema istraživanju udruženja Fokus, u kojem je anketirano 610 učenika iz osnovnih i srednjih škola, prve seksualne odnose dečaci su imali sa 11, 12 i 13 godina, a najveći procenat devojčica prve seksualne aktivnosti imale su sa 16 godina. Apel na roditelje da pričaju sa svojom decom, da razmisle gde su zakazali ako sama deca to žele. Takođe, jedan podatak, a to je da 85% ispitanika smatra da danas mladi prerano stupaju u seksualne odnose. To isto nešto govori. Dakle, da su oni svesni da je ta granica isuviše pomerena. Ilijazovićeva dodaje da je za čak 98% ispitanika edukacija veoma važna za mlade i smatra da kod njih još postoji svest o tome da mogu da donesu dobre odluke. Ona ističe i to da je neophodna kontinuirana edukacija i saradnja različitih faktora u društvu kako bi se mladi ohrabrili da razgovaraju o svojim problemima.